Di Vuhledar, Angkatan Bersenjata RF menyerang posisi militan Ukraina dengan proyektil cangkang pembakar. Serangan itu diluncurkan anggota militer Vladimir Putin pada malam hari. Rekamannya beredar di media sosial Telegram pada Kamis 16 Maret 2023. Menyasar benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, militer Rusia tidak tanggung-tanggung ciptakan kembang api mematikan yang membakar seluruh area pertahanan pasukan Zelensky. Seperti yang terlihat dalam rekaman, di sisi lain terlihat juga dalam cuplikan tersebut salah seorang prajurit Ukraina yang merekam wilayah kekuasaan mereka setelah dijatuhi bom cangkang pembakar. Suatu konsekuensi yang harus diterima militer Ukraina. Posisi mereka porak-poranda dan hancur total. Не затухне сам. Ось так. 14 березня зранку місто Вугледар. Все в диму. Що? 4 ранку місто було обстріляно запальними снарядами. Потік терміт. І тепер березня, а після ранкового обстрілу будинки й досі палають. Якось так. Пожежі в Вугледарі не вщухають. А ось це наслідки нічного обстрілу запальними снарядами. І хочу сказати, що ця гаряча будівля зараз в місті, вона не одна. Ну і наразі в місто ЧС не приїжджає, тож буде горіти. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.